Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Serveriye Channel n'ibyiza TV. Uyu munsi nkuzaniye amakuru avuga mu ikipe APR FC by'umwihariko ku musore wayo Nigena Clement, aho bivugwa ko afite ikipe hanze irimo kugenda imushakisha, irimo kugenda imuvugisha. Turaje tuyabanyuriremo, ariko reka tubanze tuganire, tunenga abantu ndetse tunashime. Iyo nzajya mbabwira ntabwo nzajya ntinya, namwe mujye mumbwira ntimukantinya. Niba uje muri comment ugashira isoni, mu by'ukuri icyubahiro uba wihesheje ni iki? Mugende muri comment munsubize, sibyo? Ndabasubije nanjye. Tera comment ugende, tera comment utega amatwi amakuru wumve. Ugende muri comment wicare utega amatwi rwose wumva amakuru, niba uri kumva atari kukumedita neza ugatega amatwi uvuga utahubwo reka ntegereze numve ko hari ahandi nzayumva. Kuko hari ibitangazamakuru byinshi birimo hano mu Rwanda, hari ibitangazamakuru byinshi biri mu bindi bihugu hirya no hino birimo kugenda bikora inkuru zikomeye cyane ku ekipe ya hano mu Rwanda, by'umwihariko ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport iburiya ibitangazamakuru byinshi birimo kugenda biyivugwaho cyane mu bihugu bituranye. Rero abo bantu tubanenge cyane, ariko nabo baze kwisubiraho. Reka twikomereza amakuru yacu n'umusore wacu Nigena Clement ukinira ekipe ya APR FC mu bwugarizi bwa ekipe ya APR FC. Guys, uyu musore Nigena Clement yavutse tariki 17 z'ukwa kabiri mu 2001, avukira mu karere ka Muhanga. Kuri ubu afite imyaka 23. Ni umusore ukina mu bwugarizi bw'ikipe ya APR FC. Ni umusore ufite 1 na santimetero 82. Asanzwe yambara nimero 16 mu bwugarizi bw'ikipe ya APR FC cyangwa se muri defense y'ikipe ya APR FC. Kuri ubu ngubu ni umusore wamaze kuba afata umwanya bidasubirwaho, akaba akinana n'umusore w'umunyamahanga w'umusenegale bita Aliou Souane. Aliou Souane nawe ni umusore watinze gufatisha mu ikipe ya APR FC. Guys, uyu musore yatangiriye umupira mu kademi ka ekipe ya APR FC. Umusore yatangiye umupira mu kademi ka ekipe ya APR FC. Uyu musore mu 2017 yaje kuva mu kademi ka ekipe ya APR FC. Mu 2018 aza kujya mu Ntare. Yaje kuva mu 2017 na 2018, oya ahubwo nibwo yari ari mu Ntare. 2018 yaje kuva mu Ntare, 2020 nibwo yaje kuja muri Marine FC. Murayizi cyane, ni ekipe yamaze gufatisha icyiciro cya mbere bidasubirwaho. 2020 nanone yaje kuva muri Marine yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport akina nka myugariro. Yamaze imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport kuva mu 2022 kugeza uyu munsi ari mu ikipe ya APR FC. Kuva muri mwaka wa 2022, nyuma yaho yari amaze imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport, iyo myaka yose ayimaze mu ikipe ya APR FC. Ibi bivuze ko ubu Nigena Clement afite amasezerano y'imyaka 2. Yari yarafashe amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya APR FC. Kuri ubu ngubu rero akaba asigaje amasezerano y'umwaka 1 n'igice, azarangiza mu 2025 nk'uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Bivugwa ko ashobora kugenda, kuko hari inkuru naguyeho kandi ku gitangazamakuru cyizewe. Bivugwa ko ashobora kuba yagenda akajya mu igeragezwa. Hari ikipe yo mu Bubiligi
irimo kumuvugisha. Bivuga ko rwose ko hari ikipe yo mu Bubiligi irimo kugenda imushaka, iri ku mwanya wa gatandatu. Iyo ekipe iri ku mwanya wa gatandatu mu cyiciro, ni ikipe ikina mu cyiciro cya mbere nyine, ubu ngubu iri ku mwanya wa gatandatu muri shampiyona y'Ububiligi. Ashobora kugenda, bivuga ko ashobora kugenda mu kwezi kwa mbere mu igeragezwa, agiye kugeragezwa mu ikipe yo mu Bubiligi. Iyi kipe yo mu Bubiligi irimo gushaka Niyigena Clement yitwa Michelin. Michelin ni ikipe iri ku mwanya wa gatandatu mu wa shampiyona y'Ububiligi. Yambara imyenda se umwambaro wayo usa umuhondo n'umutuku, umuhondo n'umutuku kabisa. Yashinzwe ikipe Michelin yashinzwe mu 1904. Stade yayo ikaba yakira abantu, stade yayo ifite stade nyine, ikaba yakira abantu 16,672. Umutoza utoza yitwa Besnik Haas. Umutoza wayo yitwa Besnik Haas. Ni ukuvuga ngo rero uyu musore Niyigena Clement biravugwa ko ashobora kuba yajya gukora igeragezwa mu kwezi kwa mbere mu ikipe ya Michelin. Yewe bantu murimo kugenda mutera comment mushira isoni, ndabanenze. Genda muri comment wandike izina ryawe utubwire, ariko se uyu musore Niyigena Clement aramutse avuye mu ikipe ya APR FC akagenda, urabona hari undi mukinnyi w'ikipe ya APR FC yazazana agafata umwanya nk'uwa Niyigena Clement, agafata umwanya nka Niyigena Clement? Murabona ekipe ya APR FC hari undi mukinnyi defenseur yazazana mukamwiyumvamo ewana nka Niyigena Clement? Ngiye muri comment gusa ni ibivugwa nyine, ntago naguze ikinyamakuru cyizewe pe. Ibivugwa byo birashoboka ko byaba biri seriye, ariko ibi ni ibivugwa, inkuru yose bakonfirm ari uko yabaye. Guys, ndagusabye gukora subscribe wa muntu ukomeje kugenda ukora udutega amatwi, sharing channel, asige dukomeze kugendana step by step. I love you.